Oke, tahu. Oke. Nimbula, nimbula. Nimbula binaka na biokanyo ni sema tikumay na kay binaka ni kuwa. Sabi mama tingko na walu na ngona may biti. Babi ni binaka bikim ni nanom ni sema mai. Nero na bitan lo tikuni kuwa kendo na dharubo. Dharubo ngoni toke. En ang kaya baka madal taki kuwa bikim ni. Kabini kuwa na non na ibata-bata bo. Ka sa tika budida baka tiko na bata-bata na bulangi. Na bulangi. Enang kay waseti ko kwa weekend na buna tika butaka kina na program ngo. Nimbula binaka na sa ibiti tapang ni sema tiko mikina. Weekend na sema tiko ninggoy babalangi. Bikitonggoy Amerika sa matakalilitiko. Ni singa baka rumbuka. Virto may ropyo klan nirto sa yan ramya kami na mo serto sa gibo karumwa. Um Nandindi tambane na buru-buru da siya mati kumikin ya na maro ta kaniti ko sa nay bata-bata makango mera weekend benta siya mabata mikin da bitalan no kada biung giti talanga bako sibya na bura-bura ni bisinise ya bikim nila do bako muriti ko may nanunggoy bata-bata iti kong kondo na sere mena tikbuta ka na nanda bitalan no ni sembera ni tatikibu biwasay kinananda turanga bulang to kai kasi amati ko may ena sinubelani ko awa muna rin naman di pinapuno sa tikina na niro sera na biyo kan pambula sa tsaka ni bikim ni kere kaya kau ni sasya mati ko may ningay to ko na nga may bimranda na panua o ni siya mati ko mikin sangol tsaka na bakong bula bikim ni kere sara nitakan sana wa awa wah oke. Kita na rumah tempat ada share ko, may nasa waktu ora.
Hindi na. Rong pinakatira na sir yan. Tamakana na sar nga. And na yan sa makarama ko sibi. And na sana ba katuranga. O raw. Betoro nga nangunong gomi o bakumbula. Bikim ni Kersara na biwa kanya na bindel niya tambu Kersara. And nonton po no may piti o bakumbula sarto kanya bikim ni. And sino binangan ni kuwa. Baka binibinakan na naman ni Suleman na naman ni Ngona. Menta-menta pepate na kami ni kuwa. Tapi talan noa. We will say bakalaka-lakasar but kinanonda turanga bulan ito kay orisi samo de sa sema sarchak nga may nangunongko and korturango suwa and mbongi benakan ni kontra bakang bulan sarang ko arna yandra orisi. Nanti benar kamera tahu. Na nakabali sar na sema mayan na mbongi binakan ni kuwa nakabali mo na nung musuli na nung mongoro kabakayo talaga tao na nunggu ker-ker mol-molumo muni wala may na nunggu bata-bata na mbongi binakan ni kuwa na nunggu talitaka kamarutaka na ulutangan ni nung muni bisinisi sebar madalin daw na bitala no ataka na ulutangan membaleta na ulangi platform ramadang ni ba madal tikim ni mada weekend na nung muni koro Korni basuke na bono niya Suzuki. Na wali mara tahu. Torno ngoro na go mampu le weekend kede na ini me wata go do war roma na wata go. Pag ni na kata ni solution don mo na mo may kilo may vital na wata ke mara tahu. Wasya nga na buku ni sasanga o badar tsu bina no business. Eu na ta go risi samwe eu mo ni na bunibi na kortumbura weekend na kila na vitile bubi o kito chumoto ni tombara. Teni tombe sando bemba na corona no kulua. Eu wasui mambula dia. Eu wachi na saukoro wana lubengo. Au waitik tiku ngai kinoya ndana wasin kumbulu sustu ngai kinoya. Yo sini usungwani susuman rai kalang dula waso mana koro. Bir na kambu erbarong sundo mana koro sa wayanda tugani bir kede. Baka kila bertunu korni basu kerna na kanggo may gigya. Sa totoo ko, totoo ko. Pinakabali mo, tao na no mo siya matamay na biyo kanye, lilim sarang ko rawa kung bulit ko may karakila ni rasya matiko bike mo niya. Baka tapmatan na buno niya bulikin, pamatal takamada. Na kayo nungu nikituchi kuikino ya uga tikichi kino ya.
Kito wa susumite ka nga na AG Primary School. May na primary school, ada na klase 1, aunque rikasara na AG High School, may na Form 1, may ada na Form 4. Form 5 uli grama, suba grammar school, au Form 5 kina, Form 6 term 1. Guys, transfer nunggu kasi nikuta i Bunolib, o manlibul sarvao ci Form 6 i Lambasa College, utsika uli Form 7 sa All Saints. Okay. Um, Yeli uto kana kurubuli wa buli miki na sono ngono ndu sa tabu sana mate tahu ni si sono uno la tu kina sandu ndeni tu me usakila tini kimi buli bate usa sikila nga kurubuli dapa sono ngono sa tu gibi talo ba usa ge oi sa gitu rawa ya ngana tu tu ngani buno buli miki na mena primary school me ada na high school bina university wa nukuta ko civil engineer ko tu ngabe na matebalu don mon balabu daka na diploma in civil engineering. Mananabanan ng sir ko, ayo buli daka diploma talaga ni sin civil engineering ka ni quantity surveying. At kung kasi biyo sa daka civil engineering siko. O to buli na quantity diploma in quantity surveying, stage 1 nga stage 2, sino man ibawat siya. O sa man ni dropout sa namay, o may to ko buli nga ibali. Sa manibanan ng talong kasi kung muna saka mo nalida ka mo tangan mo daga degree USP. Sama ni wala ko sara mo apply USP to kunor to ko luto bido no mo subject Hmm. mo da ka botal na bridging. Au Hmm. da ka na bridging au sa style mo ni ba na bridging may USP blate ni o sama ni mani bawat ko so wa be bakil subul kan do sa bawat. Hmm. Nunggu tahu nga sa bukete kilo sa man kilo luchin sa man medyo ko sar kinabuli o sa liti ko recap sa rin na tejo libo to na tagalaka Hmm. yung garabi kinanungkol mo to. Antena. Isa baka binibinakay be na turang tamamuni nanon na rey no na rey bakayaw si rebo tumbekay nanon ngan rebo mo la kobe sa no mutambale ni buli bakaya di na ni sa biso no manding iya dare ni si chukna bikem ni tao na yalo ni sa san. Iya, din sar nga, din nanto na kao urida wabambo tengkong baka na nakausirida may bitin nangkul. Marama ngol me yan, to na kaubuli di ko na ni sa sanga. Dari di ko abeng kiri na bulbul taki wala lay ba dur chuki bale, uru bulu chuki na nabubale. Daka kentin, bulti ki pae, bulti ka is block. Liu na ka na ba daka buchukwa, mena sanga mena bulu ki nabubale yo. May kaya utim-tim may kinanayalo ni Sasanga. Nandun Sasanga tikyan tayo. Isa. Nakabali. Well, babili pinaka na mo settle nga may nalinga ni Visu si Vale. Be naturang at mamuni baka talakin na maramati na muni blata na Visu sa ngay Vale. Ni daw release we nagay reda. Isa na be kanga ureda chukolo muni Vale. Na bakarita kito tum. Sebada. Din sarama. O ba din tak man nga to manda. Din hindi o tumbo de kami o sini kimi mirida to ni Bador to chini kimami na chini kito na ng bulan ni Sasanga ni bulbul ta kisang sar ni kasar vi kito. Yo saliado to na bakini bulan gay usang galirida na kausanga gay wambure lista rin siya na ko liso nga may binakandarida nga may kinugusto nga may kinibali. Sini kanibara ka ninda tuwiki nda na lisa sanga mina doli sanga tsona ka njina nindrendre yo may muri chiki na binaka. Ina saranga. Da babili pinaka na mo wasema na tikina ni iyo si torbo ngoni sara sa obama tu balik la ni babili pinaka nga na maramo timuni na bito ko ni na beka na may wasya na bugi ni kuwa berarti libo na ngon ni narakakabat ko sa naka ira rabi bukit ko may rati ko may kunda na siya chumbe ka ni Loray Liu yan bito ko ni Rasulia don din nakawasi. Siya ba Din saranga maramata yo wari na nungu niru abyuti ni ngone sini balite ki raw buku ni sasanga ba daka ba wali bo bukchunga tarbali. Yun doon ako ubawa ni binakata kan ni nungu 21st birthday abule bio nungu kasi nungu laptop.
Ika eu saba matutik yung sarkin na pangta ka na laptop. Gay kiro sa liwi sinibot kinito na gay to vital or to babu balo to kay. Sa nga man doon mo sa alam ko li attachment rin doon na tambay ni matintungo. Dukila na pagati kompito kayo sa kilatso na pagati kompita. Kung mani may na nakakyeso libo ito nga, o sa libi ka sa rin kinamuli attach yun na Ministry of Foreign Affairs na 2030. Kasar nga sa angin may tiguwi ka nung bulawa ka na office. Wata ka mo magaltam na bali, wata ka may Mm. na Ministry of Foreign Affairs, baka mo temporary o may Mm. um, o nunggu 6 months sa attachment nung transfer bin na doon na unit mo sige to yung text sa na right patokar sa na Pacific Island Development Forum and doon nga na project it started no man foreign affairs Ministry of Foreign Affairs yung takot siguro doon naturangan yung binuli mo sarita itong ko sa itong ngay valley Mr. Pinsay min lomoloma naturang ko libo na ka o gay buli tabi ko libo na babubuli abarita ko bigaw ko bigaw ng bulan ni dakalakay dakalakay awa daga buli rupuna do Mm. nakababuli yo mekina gay sa ano na mo na Pacific Island Development Forum may sa tachikita ni may bina ministry may sa standalone become NGO andun umakat siguro nang una ay ya expert kami kino which na Pacific Island Forum gano'n na ba na lumukoy tiko po na nga na forum mo ako nagili na may lugar na may matintu ko ara kukutsun rin malo yung matikibits. Mm. Kaya mani tiga unsara ka nung gumbula ba kalak na tamba ni Ministry of Foreign Affairs sa lirika na PIDF. Wala ka bulimiki naman na 2013 may ado ba na end of 2016. Sila. Ah, 2016 sanggay sarto tukuno tuntaban ni mga sa Merida kami sa fully fledged NGO. Sanggay sultal kita na opportunity mi kitulis tal na ministry sa kitu apply tak nga doon na position ah, luman ni PIDF. Ah, yung may kao sa maningay apply tak talo sa maningay may start tal na PIDF as a admin. Ah, Kaya nga na kaso na transition nga may nanungkuha Mm. rakat kami na casual labor. Meron ko sa rin ko sa liti ko daga raw binataman mo ito. Isto to sarang tahu da klano no mitalan no era na ronga tambe kai so bosi bibir tambangon ne so sara sanga ni rawatan non rabuli sara sanga baka ni lutu non rabiteroni sara yalo leilai nakawasi ni kuwa ndaro ni buli riki dan ni nandrendre ola ko ruma na be kambele tano mo buli kuni al lele batana liu tala matin katumba elang kai tandolo mai mur se bada. Di na sarang ataw yung uban din tin taka tumaga. Nabi katumbay tandol maya. Yung mandang ang sinubambo to tayo nga. Orto na bumubal ito sinubambo to na kiyan salitan dola katumbaya. O salita ka kasarabi na NGO ya. Matay ni nungu official contract mutara. Betawa contract yung may Ministry of Foreign Affairs short term nga. Matay nungu long term contract ya may tulembach. Ande. Um, Manila ka kami kinaman na 2016, may ako na 2018. Wala ka ni may ako na 2018 na mamani umani ba ito 2018. Kilori na ba yun sindo na position advertise to ito binapepa bina UN na recognition. Um, Manibalo nga katikisar na maramanot gumawa plata ka. Ayaw mo daw silbambo to ni una rawato sa kasya nga sinraw. Yung ko yung form 7 nga, yung ko nanicir nga nabakuroy erar ni sanga. Tuno ko, apply ta ka man nga. Putun doon singa may sungo, yung apply ta ka. Yan, the minimum qualification for that position was high school, but with 5 years experience. Ako rin daw meet na minimum qualification. Kung man i-apply ta ka, beta nga ni sa balugan nga tickets ko na maramuti gumawa plata ko sa mani okay sa to pato wala man ako doon sila may so man application na plata ka taka na shortlisting and ra wala plata ka na position niya beta ni sali wala form 7 pass to live to ver na experience ya
nila sa. shortlist mainan raw yaki na bite tools nga bulu me written exam. On tempe ka written exam. Eu lakot sa kanila may sinibambo ko. Doon ka ubi buli dit ko sa kami release ko tet ko nakandin din men do bambo tikenda. Yeah. Chuko nanda bambo na kalau chuko talan da bambo tikenda. Sa ka kalau nanda bambo ni na kango na raw. O mani taka na written exam i uchi na written exam ya ke shortlist ke lima. Eu ando virtu na lima through the kme na written exam. Yang baleta nga na nugu experience. Uru ni articulate ka na kira mas mawala yung mo articulate ka nugu experience. Gilista lebih na kau buli to maybe na turangan kumboso iliu ya Mr. Pinsamin Lomolong. Libu na libu na fundamentals sarang kita kata kau buli to ko biya. Libu na mo no bosta ki buli din na kaya nakabanggo. Wala yun so ni bola kutomo ko na pindom damo cross tigi bango platel mai libu na mimo wala yun bango. Gay birte ki hotel no ko sona daga daga sindon mo daga ba betini kitu tim lele ko gay birte ki mo daga ba sona daga daga sindon mo daga. Yo iloma ya gay tarami ki na experience ki na exposure. Oke kila kina le bugana ngona na jini ni dala kuli buli to me university bugana daga daga kan daga me buli daga me tara daga runi kila kina kon experience ke do buli to me ka o li articulate tak mo na binanong written exam ya that in UN merit based to ko it's a very meritocracy merit based recruitment so na written exam nga nag-determine ta ka if you're able to move through to the interview. Iyo mani taka na written exam mo ko shortlist na interview. Ah, kinroan yung sa notified tingin mo sa interview na UN. Yeah. Pero sa rumboy babi uchin. Ano ka niro babi ni binak. Yes. Mani babaro te kyo seren bina interview. Gaya ka na interview ya rank te kina points ni interview but kina written exam yung gay top tak na kasar nga o breakthrough kina bina UN system. When you start making even a World Food Program, ikanda house na 2018. Start take over the kin in UN as a business support assistant, specifically working on procurement, travel, and administration. Uh, breakthrough ra kin na system ni UN. Gindo na ka wa gamirel sugot alo walo gangati ki mungo na ngoni bitsi. Yeah. Bugno no kenda ngando daute kenda. O kenda ngando itatao nanda toso ilu. Yeah. Metin nando ba lelite kenda nga na nanda baro ni ridi kenda kenda do ridi kenda sunguratu mandanga. Yeah. Yo bugno no na satu rawi ko nakakirya. Abunga mo sasangatakay. Kokidem ko is part of the building blocks that led to where I am right now. We why the good mindset yeah, it's possible. If you can try it, it's possible. There's always a chance that this can go through. Yeah, and so to lembak na World Food Program, already tal total position tal bin total UN agency advertise tali bin UNSCAP. Apply taka go through the same process, shortlist tali. Um, Gay kito shortlist ko maramat tau. Shortlist ko wat karna ba degree. Maybe in a World Food Program, out of the five that got shortlisted, I'm the only one without a degree. Um, and I noticed the same trend. One agency, UN agencies I worked in, I nunggu rikadakit ko. Tok. Still didn't have a degree in the process because the organization merit based, Yes. based on your experience and your ability to be able to do the work or Ah. to reference check the key korto no mo supervisors. Mm. Okay, align ka na nga, you are able to continue to apply for these positions, provided you are able to meet the minimum requirement. Eh. Mm. Totok saranga tahu biba kunggit saranga. Nabi kau ni wasia minggu ren dagari na ke siya ka mo degree siya ka mo certificate sa diploma sa sanga matangayan eh
Sama lain. Bita man din lo manay da mo gay madala yan. Michuk man nga bika na lo ya. No kana ka dito ko na Iyo, may so nguna. Okay, that's nga we are our worst enemy. Kana kini da buti. You are putting benar. yourself down no sakatu nga sa siyang tu ngani raw. Kembalo sa datu bratu. To sa datu Iya. bratu or to me sa siyang ngani beriri ko sa maraw. Iyo, kenta nga baka sa sunga tatalilu na katu babi kenta. Dubugan Ina. naman ang dali mo sula ka turanga ube nakatungko turanga ni dolog nakatumbang o yo sa libu naman sa dolog to nakalu nakatumba. O kenda nga nagay sukatel to nakatumba betin da lo lele itu de sino bambo chikianda Eh. no no mutungaw kenda o ibango o sinraongo. Oya Eh. o ridiki na e bunga nakakita go menda tobulen. Tobulen, if you fail, you fail. You learn from it and then you try again. But it doesn't hurt to try. It doesn't hurt to fail and learn and keep on trying. Mm. Totoo ka ngayon yung bale tuda ka tal. Eh? Bali itu dekat tadi. Iya, Iyo. Sa tao eh, babi di nakalilibra, wakang bulat ko bingor, marata ka makalib na nandor bitalan no, di na nindor may bitalan ko na buko ni mo platform bo na bulangi, iya, untuk tali takataw ni ndandobi wa sa ibang ko na naman day tek-tek mo, eh naliw iya, na kay dan na buli na may kin, batin no release, na buno sa atik kin, ko sa ganito kin, baka talaka. Eh? dia, Sabi kandren dia. rew la kuduro mo may siya man nga mo degree se Steve Kitty se Kuroy o sa sanga ti ko nga bikim ni nabarang ti ko may dala ka bimbi sar nga buli de wasi abi ka ng gota orisi meti ko bikin na yalo menda kakua ni yalo laylay kaya kaya indo na matin katung batan dolo may kaku ni tuko ni biko sa siya nga tunga ni raw siya nga tunga nunggu Iya, degree siya nga nunggu Steve Kitty siya nga nunggu diploma kakua bakan dua kaya makau mm. sa masuk tiko gai kene kuritalen ne nom sasang mumbita ni lo mana da muni dango la turanga ngo risi salim bos le butu berto na kanda bu house atau toko bagot na ba Asyanga le sa buta asyanga. Da kalunga tandali da kalunga tina nundu pali ni asana. iya You isa ubuna nungu wasengo, but in a lot of cases it will make sense why I'm doing what I'm doing and why yes I'm able to achieve it. Kila be ke bakanda ke korrideli subutalim da kanan bulani tevita. O tevita sinitunga ali vada rombota ki koliadi. Ko sembere ako sa komateni na perra, komateni leoni. amen Ngali indurmati koliadi sa kila ko isa I've done this before. So wow sinibili ko na size of Goliath. Eu really subutsunga na nungu experience yawe. But ni nungu tsuku na UN system eu rika baba, na agency wa takataka kina. Eu rika dake accumulate so ano experience and I continue to apply for positions. And every time we shortlisted to what Kernava degree, and at the end I was still able to come out of it. Because the process itself yes determined ako not based on your qualification, but based on your ability to articulate your experience and to do the work. And so I was able to do that. One agency I worked in World Food Program, UNSCAP, balak saray UNICEF. Onge may bata-bata by RCO, Resident Coordinator's Office, may na 2024. May kasar nga, onge may, I had the conviction to resign my kuda kamo pursue taka full time na sasanga ko durmi bitang tango. 2024, I resigned from it. In a lot of cases, irritated ng bumabali, a lot of my friends, it didn't make sense to them. Why did you leave a good job, a well-paid job, just to go and pursue something that is uncertain? Kasi ni marala to. And arouse siya. Turang atamang ko sa alang ka ucha, simbolo choko at tukuno ko yun. Na kanggo rin man nga, siniban dito ito, na-arouse siya. Igo nang karabata ko ng buban. Singkila tabi ko baka sama taga tumuli ta ka kin na business siguro. Sen barman nga nindo ta ka to ng business siguro. Isiniban din tigito na raw siya. Iyo. sa tao itong go sampai na kabarang ko o di man na naturang tamam ni tao O na no sa sa borwa. sa Maramitin na go sitiri rarawa. Sababi ni bilang ko na lista ni na no mulolo may ni ang resolve kan doon na no laptop
Mm. baka may, o siya nga ni mula taparawan na laptop ya, ngay baka mentola batalin to talang matin katumbay, Iya, we ni tawe, dagay rede iya. na we kalalayo rede to koy valbe na maramati na muni, na may susumay na nomuni tumuturanga, sanggo may baka matabubali na bito ko ni may binamduna, sanggay may, ngwali saramo kinabi kantor na may bitalo takan ni kuan na platform ni bulan. Rani wasa sarman di weekend. Na tapos sarman dan na project tong karabot yung go membaleto na bulan. Nah, kami nak betul nah bulangi. Tika bunga bahkan tanah bananan. Doka itu na idea. Everything starts with an idea. Então na kago bem você está a ver na ngoni which tira barang chumai. When you have an idea, it's always important to write it down because those idea can be from God, and you it might be a missed opportunity because you know and you action it. So start namin doon na idea. Um, I had the idea in 2023. Ano ko ba na muli na ka ecotourism in ako. Kino bitang labat ki pwedeng gungasi. Luto ko niyo wawali ko pwedeng gungasi. Yes. Chuko na Navy. Kino bitang lo kayo ulit chuko. Inakor na biya nga ni chi rito na gutali le chuko inakor murto na ka ecotourism. Berarti ni rito sa angkasi chuko may sana be ada na muna sa institusi ng titi be ta agriculture titi ito nga pala sa sentro ni titi beli voltaic pambasa na be ta ka na kamo to ka ecotourism ya banana mutuma o ta kero sestak sa hoy na ko ke ka ecotourism dona kan bimbi na ecotourism mona merna attack kana turis merla ko bada bini kana turis Veanga nagero ni tawan kin na accommodation da kan activities nagero mi kin nagur ni labo. Mm. So, tiko budidikan ko baka sa okay na minting na booking. Kaya mga na booking, siguro na bata-bata rin na bitikin na nabali, meron ba na booking. Man yung tiko bu research sa rakin. Yun na, siyempre may na 2019 na yun, sindo out of interest nga. Yung do bawili ko tuloy na tukutuko ng business, yara daktong ko rin Amerika. Uh, Mm. Out of interest, kila ko ni kila na na Uber, ni kila na na Airbnb. Era Yes. sta aqui da minha querida Silicon Valley. Sinasabi. So out of interest eu do bawil ko to do bangurito ni tukun na rete ko na business nila Mm. biara and how they become global businesses. Ang do bawil ko to nga babuli to nga may bina 2019. Gay ang baki batang ya 2020 ngolin ba kano ko brother kasi ang ngoli ni lunch. Gili experience na kina for the first time mo pa, maybe was 2019, wala kino ko. Likos, pinanibi. Gili experience na kino ko marapataw ng Amazon. May wuli-wuli ba na Amazon. Sa kausap ito nga ko na Amazon. Sinduro mo ito nga. Doon na kami sa hanggang sumuko. May wuli-wuli ito ko na Amazon. Wuli-wuli nga kami ko. Matagal na matagal. Sa dili mo tikital ng tinda ka to. Sa ayaw, sarang nga na nagkaroon ng business si Vago. Sinmatalo bitsi mo na dapat nang gaya daw ni kinabatang nga din ni business sa takot ko ay bulawatan. Ikasar ako sa giti ko po wananan niyo Vivi to mo dapat na business mo. Hindi. O sa man ni out of curiosity so baka may bato to bate ki so ito wala nakakana era appreciate ka nakakana era mura nakakana. Oya utobole na kaka na yube kila odi na chef odi na what's the recipe na curiosity chubin ko bakasama so in my case urang ng talo mo biyo ko ay bakit kila sara how does this work and how does this business make money and so ikasara ko sa tigo research ta kina out of curiosity in my spare time I was ando really ko na big tuku kaya ng balik na business mo Ginagawa na 2023 ngay ngay lak maniru pa na nita ka ecotourism. Sabak samsar ka ukindo na oasis tak na market. There's a big gap ito kung go. Liu na eco ni operate liu na bikor ko to ni bese bichi. Raraw ni operate ki ecotourism sa homestay. Yung isa nga tsunga nindo na booking platform. Mera biwat kedikin.
Betiki kunang doang ano mo website, you can be able to get bookings. But you na duwa to karto na traffic, na website traffic na siniliwsar. So you're not able to consistently get enough bookings. And at the same time, the cost of marketing, it will be high. Kasi giba ka sa taka, go, kung nabulin ni Sol Sol White mo, go, minto wat nga na kinabata-bata. Then we what kita nga ba doon na bata-bata, and then we can be able to market it abroad. Guys, siya masarap na kinabanan na ni research so wala ka tumay ndo ba wili ka tumay Mm. kundo ba to karito na marketplace. Amazon is a marketplace. Airbnb is a marketplace. Sa gamit siya may kanabanan na ni bata-bata, may nakabata na bata-bata. Iyo, ikasa atau sa giti ko sudo mi kinanabanan na ni Fijian host. Wate ko mi kinana 2023. Mm. You conceptualize the two banana nung to from 2023 2024 yung sanggay resign wiki na mo full time to me a year mo taka mo banana nung takatuman na nga ni sauri yuri na ko magano narawat ko si sana gaya lang kami yun na mo to wala man sanggay sanga 2023 yung sa daw kalaw sarang Orange tatakam na kampanye. Kata-kata nga biya kayo nga gusto ko may usang gamay do ang takatuan mo na mo ba research takatu concept takatu na concept mo ni mata-mata bango. Hmm. Sa totoo ko sa nga tao hindi na todo ka kautukulan ni na the cost the marketing cost can be very high. Kaya mo si bibira na business lang ay na kami ang balata mo na libre bakay it's a foreign concept iya biar na chukoy palangin ko gaya ka na booking sa tak nga hindi na mo na libre tao. Yo, di na sarang. Di na sarang maramato. Nakakit-kit pero may usis sa everything sa available online Dahil sa advance sarili nun ng rambuli, kini ni kila na kanili mo nakakit sa bukti nga online. Yung mo to ka sa bukti ka online. Nakikita nga sa rin ka po sa suma kita nga online no sa giwalakan li muli mga taka na services tapos siya. Iya rasa Um, lang. yung may kango no ko sa sudungan mikin na banan na nun ni Medakan na bata-bata batang bagindo bir na homestay korkor. Yun ko focus sa may we focus nga binabi korkor. Mo ni tolo ba na market ya. Kung gali research ta ko tao, and this is an interesting fact. Iya. Uh, 88% of tourists that come to Fiji, and this is it should have been a government reports, 88% of tourists that come to Fiji, era lakot sungay, nandi, denaraw, yasaw, mamanuda, or coast and Ah, suwa. 88%. that's a The big rest, amount. here, that's a big amount. If you compare Tangota, we have close to 1 million tourists that come every year. 88% of that are Lakshunga with, I would say, probably 30 to 20 to 30% of the country are Lokobochiko. You have 70 to 80%, which is largely untapped. Era Valalay Nulevu, Valley Bekandavu, era here and there, but largely untapped. When I saw the statistics, then it became clear, oh no, this is a real problem that needs to be solved. And I felt the conviction that okay, I need to take a step of faith and solve this problem. Totoo ka sarangay. Balatin doon sa nanda rin or tubang na tambalan ni Sarvanua, Ministry of Tourism, if they have access to that data, they should have done something. Mm. Bata mo to sabi tartal nga birto ta. The reason why the era accumulate wabag tumikinikina tourism, but mo na bunong at na hotel. Ah, In order for tourists to travel outside of the tourism hotspot, they need accommodations. So that's why I wanted to focus on homestay because homestay. maybe korong doon na kanaba maybe nakasaratar to kinaliman to matsarabuli binaka kata binaka. They've Nasarap. invested in their another village property Mhm. nanravali minakoro. So these are well-built properties that are there that remain underutilized. Look, I mean, Yes. underutilized assets. A lot of them invest in it because of the Watokarito na sentimental value, because of their connection to their village, and they have a sense of, oh, you muna lista lungan din ako rumulit Yes. kawan so ano bali. Well, But in a lot of cases, si Kurita Mamalgo na bali throughout the year, lala most of to. the time. Yes. Chunga sunga mo narlakan kinakorlitawan. So why not? When ilalatukin niya, they can be able to get some income out of it.
They can be able to use that as a means to be able to create employment within the village. Yes. Lagu mandara bulan may tawaannya, cikun activities. Cikun tala so nabi na buli kaka na waya. Sarang ni buli kami na korno, nabi buli nga kayo. And that's how you're injecting this revenue directly into the local economy, Yes. or maybe the rural economy. And so that's something that when I looked into it, oh, there's a big opportunity Huge in this potential. problem, huge potential. There's a huge potential there. And I don't blame the tourism industry because in a lot of cases, it's just they are mainly focused on the hotels. And Yes. because the hotels had marketing power, they were marketing abroad, and that's why the tourists were coming Yes. there. Yes. Other parts of the country remains invisible to to the key markets, to tourism markets. Yes. And then that's when we also take would join the dots. A lot of the dots begin to join. Because hindi ba kami reinforce ta ka conviction. This is a problem that needs to be solved. And also sini usari wangu, usari dia, I'm inadequate to do this. But since I'm able to see this, pohitale, sabi ka usa ka di bisa to step into this and to do this. Even though I felt inadequate because there's a lot of areas in Lomongo I haven't done it before. I have never experienced it. Mm. Wow, and why not? I mean, sa cukup ikem ni naya lo ya, Yeah, that nothing is impossible. Memang karena kau ni saya exactly. cukup milieu ya, I have no certificate, I have no diploma, I have no degree, I have the will to do it, and now you Exactly. doing it. Exactly. Hindi Wow. ko sarangaya ko giba kami ilok mi pinabanan na niya. Nagubaka sa misang mi bantu kayo sinraw ko. Okay, dito ko siya nga I've been doing it. If I can do it in the UN system and work there for 6 years, spending 4 agencies with no degree, just my experience and God, then I can be able to do this as well. And so I took a leap of faith. I resigned in 2024. Uh, Everyone told me you shouldn't do it. Don't do that. Kunta ka banggo sin madalo tunggur na raw sa siya nga. And it was not easy. I will say it's not easy. Because everything good, it comes through challenges. It comes through its own obstacles. Yes. And because of that, I felt the conviction to still Yes. press on and to go through all the obstacles. Totoo ka sarang tahu. Umarta ka na nung mga ya bikin ni na warong ti kumay ba si bital nga bikin na ti ko balang Be maka tu kuncuk go taurisi le weekend na sali ba ko binakataka na nonda vale ni na koro. So this is the market that Orisi is working towards na homestay. Be maka na kan itu kuncuk Orisi le bu bikin ma na ti ko balang nagelak nga ni na koro na December mendonia na sing sutu bat kena bakatawas. So about 10 months or 11 months, lala tu na pala. So we can generate income. Pero kan kau itu kudu cukai bikin ni tu kumena koro. So na bi koro koro sa artiko so na vale. Babi ni binak sarki na bakal liu tau na nomu. Sila minggu mi na pata-pata. Bikin may minasati ko buti ko na bakasa mani sarbanua. Kima misalang wala sarang ni bikin ni. Yung punta nga nanong rongo na nanong interview online. I knew it was a spark that was there. Kasar bilabo, hey, vausi bidanero Airbnb chuk ngome na musi may nga sound raw. Sa libo na tamater sa do reach out maybe kito but through social media. But kaya kay chukon na napata-pata bakaungo, merasa book direct sa nga may directly onto a platform like Bulangi or Fijian Host that was the name before. Sa duan din na taman ni Facebook iba kitamer. Pinakabali mo tao. Thank you for your the strength that you had, the courage. Because not everybody has that. Kailangan nala kung may na lomo-lomo rua, ala talaga may na boss sa makano dito ko eh. So do you think these are some of the obstacles you are going through now? Yeah, there was a lot of obstacles that I faced along the way, and the first obstacle, mandanga, was me. And so baka was self-doubt. Um, and so I needed to believe in myself. Kila.
Okay, to before you start expecting others to believe in you, kumandanga, you have to believe in yourself first. A lot of time we expect men to validate gitu nanda kanta nakaba because of people say, oh, that's good, it's really good, keep on doing it. But in a lot of cases, kanta sarang an obstacle. So we need to first, remove that self-doubt and start believing in ourselves first. First and foremost, before we undertake anything, we have to move with conviction. Because God is a just God. God sees that as well. God sees the conviction. God sees the motive of your heart, and if it's all aligned, for sure, doors will open. And for me, that was the number one obstacle: my self doubt, no inadequacy, no inexperiences. And so I felt I need to step into this and to overcome these things. Yeah, naman yung obstacle that I felt I need to address with myself. And the second biggest obstacle, or one of the obstacles that I came across, was funding. Wala na capital. A lot of cases we say, oh, sorry, also I have this idea, but I can't access any capital. Um, and so, well, yeah, in my case, I faced the same thing. But what I did was, and I'm thankful to a few friends who supported me along the way through my Yes. journey in the past year, including my brother. I have a few close friends who helped me along the way. Um, I applied to a grant with the Itoke Trust Fund Board, um, and I got an initial grant, $10,000. That allowed me to be able to start the groundwork uh, to Yes. get uh, to get the whole concept, to try and implement the concept. That was in 2024. 2024, I think it was November, I got that grant. But before I got the grant, libna ko nabakando kay to na idea. A lot of the time you have an idea, and basta tunga bika na idea, sa nagawara to na capital, meron kami na capital, then you start Ini working on tiga it. mo. Yeah, I think it's a wrong way to approach it. Dulu na muna, okay, do the groundwork raw, Ay, then we start looking for capital. We start setting to the groundwork. So clear to what you want to do. And so in my case, I had took me from 2023 to 2024. I was working on my business plan. I was working on the concept, refining it here and there. Hindi ko na lang kumikita na the grant opportunity. I was able to apply for it. tuh. And I was able to get that. But also I was able to do research on what business that I'm doing, what key aspects of the business that I felt I didn't have the capabilities to be able to do, and where I be able to find this to be able to achieve the result that I want. So I Yes. realized business that I'm moving into is a technology-based platform. Yes. And so it needs technology, and I don't I know how to use computers, and I know how to use a variety of applications, but I don't know how to build software. I don't know how to develop software. Mm. um, but that didn't stop me, and so I began to continuously like do research work on the whole architecture and the infrastructure of the platform that I was going to build. What are the key features with it, and where can I be able to find the people that can help me build it. Mm. Um, and so through that, I was able to get all the necessary information. And in December, I applied for another grant, December 2024, a Young Entrepreneur Scheme with the Ministry of Trade. Back then, it was the Ministry of Trade. Ay, They've renamed it. Now, Young Entrepreneur Scheme, a maximum of 30,000. Um, it is something I probably want to advocate for as well. We're sure. in a community that have, and for anybody that's listening to this, that has Yes. a very innovative idea, an idea that really makes an impact on the local economy, Yes. they can apply for the Young Entrepreneur Scheme. The previous minister, and I'm thankful to his vision, he's increased the Young Entrepreneur Scheme from 30,000 to 50,000. So Wow. when I applied for it, it was 30,000. Now, as we speak, it's 50,000, and they're opening it in this new financial year. Tik mo na So right kusita. now, iko na ko new financial year, ko sa nang dollar talaga na Young Entrepreneur Scheme. Wow.
But it's juga not to budget. There's a budget limitation to that. And so it's juga a number of businesses that they can be able to support. So now is the time to start doing the groundwork, Yeah. more business plan, start looking up all the requirements. Yung want to gain dollar Kenya, apply ta kasara, which is around 50,000. But in my case it was 30,000. I applied for it in November 2024, and I was able to finally get it dispersed to get it released in April 2025. Jen. By then, I had already also resigned with Stumenu Kutakataka. I had a few money saved that I was leaving off, and I was waiting for this grant to come through, my Fanta and the development platform. And so at that point, also, we started still to the initial 10,000 that I got. I used that to be able to pay a software development firm abroad, and they started building it. And by April 2025, but the thing about the Young Entrepreneurs Scheme grant, orto na pay directly nga na vendors. They won't give you the money. So you have to give them the invoice, a quotation, orto na suma directly. So I had to give them all the invoice for all of my vendors abroad, and the government paid for it directly. They did their due diligence and they made the necessary payments. Um, so that's how I was able to build the platform using an overseas-based software development firm. Was able to give me like an initial cost, a very reasonable cost, and through that I was able to fund that through the grant from the Ministry of Trade, the Young Entrepreneur Scheme. Totok saranga tawe binakabali bina nomu wasema ya na bimbi ni nomu nakataki ko mo kundi on tambi chuk mo wara kamala capital gayo tikibu you can start Mm. anyway nangunang Yeah, gayo to lakmikin na application ya saron yung bitikin mo justify tag ngora kausa ta kabarauti ko kimbal bali bertotal ngana funders they have to see that you're doing something tau yeah, exactly. We have to take the first step first, and take the risk talaga. A lot of these things comes with risk. And already we can we are not duken was we are risk averse. Kada shindo betor na risk. Um, and I feel we want to encourage us. If you don't see it as a risk, see it as oh motobole madana. I won't know if I don't try. eh, And sometimes a lot of these things you will never know if you don't try it. So just try it. If you try it and you fail, then you know that you at least you tried it. dia nasa Um, and so I will encourage Onivich to think like that. When it comes to risky, so in a lot of cases, Toranga Konga applied for it, and when they got shortlisted, they realized it's like, oh, okay, this is a very unique concept, totok and it meets all the requirement, and I was able to do all the necessary requirements that was needed for that. hmm. And I was able to get that grant EU. So that got me started in building the like a fully fledged platform, particularly the front end, what to Hmm. software development. I was able to do like a bespoke front end. Right. Kimembal nangono ko simber ni Ndola mer sendo taka cuma tanga nangono go tau. You can go to so this was back in last year, April, when I got the grant. Iya, I built the initial version, and while we're still on obstacle, okay, the platform was built, iya. and the other obstacle that I faced was the payment gateway untuk Autocar itu. May think go bada Oh, on international payments and iya. for Mengay siya dispersing mabay through revit the Hmm. RAVT. That was a big problem. And so that was another hurdle that or like a hard barrier, I would say, or tabu Right. tukin. So the platform was built, and they say, okay, we needed to work on the payment gateway, and I faced another barrier there. I tried a few solutions, Hmm. um, which initially was I thought was going to take 3 months, but it became 6 months. No, to sangat more to integrate the payment gateway. Hmm. Um, so I would talk to me, I mean, whole of last year, I mean, December, yeah. A Iya. lot of people are asking me, hey, you've been talking about this.
Isa wada sa toso chiko se so ilo maya quando va a toccare tu ni ken sando lialo l'Italia ni Iya, liu masa. na sa tabutu and we still trying to find our way around it. Hmm. And from then, Usanga Tsumea, we did a soft launch with Minister of Trade last year. Everything was Oh. going well. Kita sa tiki on board, tiki host, maybe na bata with the hope that the two software developers can be able to complete the integration by the end of the year. Hmm. But then a setback from end of the year moved on for another 3 months until March this year. Um, and that's when I was able to meet my two Australian partners Okay. who were able to come board and say, oh, we think we can be able to help you with that. We see the potential that this has, not Hmm. only for Fiji, but for the Pacific. And that's when they came on board to be able to support me. Okay, Rich Kina, nilib na muna, along the way, uno sarang anda wurle give up kina. Uno yeah, Eh, that's when Tondola God comes Talma. in. Yeah, Hmm. God opens the door. And that's what I felt. I was like, sarang mo sa may give up. My family members were telling me, oh, could have na libang karatak Italian. Eh. And a lot of other reasons for me to valid reasons for me to do it. Um, and so up until now, well, that was another obstacle we were able to overcome through these partners because they had the experience and they were able to solve it. So God brings along people that Hmm. can be able to complement you and be able to open up certain doors which you yourself cannot be able to open. And so right now, Hmm. as we speak, the platform is fully developed because I rebrand a Fijian host to Bulani with the intention to scale it across the Pacific and we've completed the payment gateway integration into it. Oh, Reda. You come around so Nasusugi. after 6 months, Eh. yeah, after 6 months, eventually we were able to solve that problem. Hmm. Ah, totoo ka saranga. Eh, beki mini na warong ti kumay. Ngona bitalon no membalete don na bata-bata. Bata-bata be kenda na nakabisinis may biti mo si be kenda na tu na be korkor eh. Na be bono na taun taku. Ni be tauni na nonta bono may biti. Lebo be kenda na tiko na be korkoro. O ni na warong ti kumbaga may ngosi o ni nagasaraba malo na bital nongo. O ni pinakata mo ninto alabang beka na numuni be vale so merang wala ni kina na bulan yung mga tao o beka ba tanto na nunggu wikilay tunggoy balang elele mo sardo tukul sarang abiyaw o bera ko ni piti o sing beli chuka na hotel ay dana raw si o bera ko sarang mo ko na kor si sarang mo na rado na buta na po sa bango I want to see the real Fiji kala ko na real Fiji sarang ko ko sa nakatatak chuka kim nitaw Yan din wow sir na kung kinabana na nung kurita ko Vici completely untapped sa tungango. iya Or we can say kaya rin talaga na sana kung doon a missed opportunity. It's a missed opportunity. iya And so through this, we're able to open up these opportunities. Bihira na kan dari tunggu na koro. Kung na muna, may na koro man nabi kito. Hindi guru-guru ito nga yung bula melyo ng basa takin nyo. iya Basa takin nyo. Isa ito na muna. Titi, chuni titi, yung sa takibeya nga ng bula. iya Beta masa nan rin ikan na sangay may access ta kay na market eh. iya Ame na koro kito. Kito ni to koro, it's not the wato karito na tourism village. Siya. Um, and so, yung mandang already that this first and foremost, before it makes an impact to other villages, it makes an impact mandang na ko. iya It makes a nasa big difference where na come. And so, yeah, tell nga one of the core drivers naka drive take you to kill you. Um, you kami already to go from a personal level, from a family level, from a village level, and I also see it from like a nation level and also a region level and how we can be able to scale this across the iya Pacific. nasa So, doon to kartun da kana boso mo zoom in and zoom out. How iya you when you're doing business, you always have to zoom in and zoom out, zoom out, and always kind of adjust your perspective Yung of muna rin how you talaga build tao it. na Amazon, eh? It's an international Hmm. marketplace, eh? Io, it's an international marketplace. Iya, Koi tiku, yung kinarida na tuko Amazon, koi tiku nga na volte kiwala, selling books. It was an online bookstore.
It's interesting if you look into the background of all this big business. Ndoya kuna watu koni bangata chuke muni maramata na Airbnb. Iya, Ortu te kubu bangata na air mattress. Ortu mbita na lomani pale, and people came and slept in the air mattress. Lomani nandro apartment. So they were living in an apartment, they couldn't pay the rent. And what they had was air mattress. Ortu te ugana air mattress na conference level with that, and they did it online for people to come and book to come and sleep there. So Nakena starting story is always very simple. iya, Um, and so it's very those things are it's important to understand. Lebu nango nakena nag-start mo ko sa sabi na katumikali. iya. Oh, but in Ito fact, mga start nakaroon, eh? start small, start small. Yeah. Hindi na. Iya, may na numati ko ta ko ba to karti ko na Fijian host eh. Ero ni Yeah. mamadalta ka madamay na visa ni bosaya na Fijian host meli bakang tek na bulan na bakang tek nga ni nonta bosa bakabit. Iyo, sa lugubanan ng chupe, iyo ko siya wanan ng taktumay na laman ba ni Rona Back South. Ewan gumanan ng chupe, we, kimani tumbo na bata-bata ko, kundo kayo na zoom in, zoom out, eh. Iya, Ori chuko, ike zoom in, no ibichi, nanganita nga na bata-bata ko. Ike zoom out, ike ivis, baka ni toso, pero ni kubute na Pacific siya, nga, ka, around Oge mani banana kini ke mani mitete ni tonda ku kibichi. Naga bana ya ga ngani tebi na kami bato kare na bato bata. Oge nugu banana nu na ya ga go mena enka teklista le mena siamo lista le kina nabu no bichi. Jine ni san le baka me regional platform tu o global platform. iya. Siamo lista le mena kena na kena itu tuku bina wana nabu no bichi. Ko ya onge nugureki na ube mga taka na boss na bulay. Liver to kuno ibyo, kuno mga taka na boss na bulay. Ano mo ta? Onge ka siya nga, na ikurida ba malo ng bimbini boss ko. Sali bang tikito nga na politiki, sali rongo-rongo dato na buko ni politiki. Sa doli bang tektel tu, mero kadibito kina na bikaw tamatetan. Hmm. Yo kenda jika baba bina kana tuku-tuku ni bulan. Bulan tikin nandang bulan na kay bitch. Nindukay mandanga iba le bikito. Nuno musya kalile tumbu de kamay. Kinto gurba bulan. Sama kinabale biso na curtain. Kona ano na ni kana ni nando bito na sideboard kundo batang buibi kenda mindatara. Ito mito mo na ni kana gori. Iyo. Kona kabi na kendo tubi kenda dando sule bir na bulan. Barito kana ndabaro ni nandarida na kena bulan. Ikena Irasa. bimbi weekenda. Sekarang mana ni kenda kenda mendebita na kena wana na ni me baila bunda raila bukin. Kenda chikina dan bulu manda na nanda nanda reda na bula ngi kan bimbi weekenda. Hmm. Kwa ya biya we uri chikina okasana ngo na bosan go e bosan nanda bosan dino kenda rokat kan dino kenda. Nambula ni nanda bula ni bikin ko mi buli bi marui bula ni bin karabi. Kwa ya u sa wana nan kino ngo me na na bula ni. Hindi na. Pati biro na numuito ka ni mi Australia. Ero marutaka? Io rido rowi na ro ni pose ro bina kana kena rene na posa do watu karito kana kena web domain iku bangarana kena web domain yo sa sikio tanto na web domain 2 years ago ro kena web domain ro sa sikio tanto na do watu karito na .com Iya. o sikio ta kana bulangi .com ikan ko ro na rong ni bosa na domain na kena ka rong leka rongo binakan indo it triggers their curiosity. Ni kurang mo hey, what does this word mean? Iya. Ni mo na rin research na kinabago, it means something deeper than that. There's a deeper meaning to that word. Nang bulan ni Bimaroy, nang bulan ni Bidenggomi, nang bulan ni Bingarabi. Kaya Hindi. kati tu, na bosong ko na bulan. Totoo kasarangay, Um, di ba? Hindi siya masarangay na windel niya buwan, vi korkoro, vi kaya sarangan itu kin. Doon din na itabing bimbi ang karabot ko tao. Iya, hindi na. Liung kay duka. Ito na bali ni Bembe. Ng Bembe ko kaya na icon sigo. Hmm. Niyo siya kalilendo rumah de bitin ako dito kuno kwa. Nindo basi kami lumani ba ng Bembe si luri ni buko ako puti kito ba. Dito kuno kwa. Ingor nasa ni bulan ingor. Urundo na to bulan. Kaya kitong-kitong buhay kami kim sandu kilat sigo. Nindo ng Bembe basi kami lumani pale. Si buko ako puti kito ba. Urundo na to bulan.
kono bana na no batanga ya ukila ile weekend na kai wicin dan tumbu tek men sandu kila rongo tanta kila chumai o bena kata me representa kana icon ni bata-bata ngona bulai ko ya icon kino gondori kina bata-bata dana dana orange butterfly tikina sai ko sernga na bali-bali ni orange butterfly. Ah, din. Raya, vilka menina warong ti kumain na dali style na wakala kena pa sa papirtanya, the indigenous knowledge. Eh, na nondo buku ni banu. May nanong kutamba ni takata kataon to liw na nguna na binanong kuray ni bang dindike liw na nguna. We are always looking to the west for ideas. So nanguna, men the sukal style, the real style na nonda isaungan ni nonda masuk kena sang. So nanguna itiko saranga na nonda lamongan ni bali, siya nonda del niya busaranga. Nakalunga tanga may biro na tanga si chiko saranga weekend. Kung kondo na ibari teking ko na numubakay nga taka na po sa babiti, na po sa nabulangi, kau bakay nga taka talaga ni talon no ni bembe. Totoo ko saranga tao. Iya. Ya, Ya nagama ya na na nagito ken mo to sa chungo yung mata mo ni tao. kito ngonong ko me bakana ro na video sa nakabot sila mani mahagaw ko babi ni binakita ka bir na saraba bir na wasyayani bir na bitar may so message to nga may riba nga tikto may babi ni binakita ka. Ngono ko dona wasin ni homestay operator ko rin sungguh ipit sarabi tataramay. Kaya sabi na kata merandu may binabata-batang ko na bulani. Kito bato karit sungguh na onboarding. Kito onboarding sa tsunga ngono ko. Nan review kedo may na basok mo na nitukutuku. Mera baro tike ni mera onboard teke bina bata-bata na nito bata-bata. Kito na launch na bata-bata na July. So we'll be launching the platform in July. And so between we will nito time frame kito between end of June to mid July or end of July may kito launch na kakina. Gomo na part of that ni sebera kito launch kito may kito launch what ki when you was in accommodation they are ready to be booked. Ako sarangay ako kito sa tigo outreach kino tigo post na kino na Facebook na video visualize ni beir na dito ba homestay sigo mera bitartara may meron di biunan rabali bina bata-bata ko na ito bata-bata na gulay. Oh, totoo ko saranga. Ngun salata ba meron na bitartaren kinibikim nito? Ke kung nga be kitso na email ko rin be email may biyaw email nga may binaorisi at vulangi.com. For those that want to send us an email to express their interest in joining the platform, I would recommend them first before they send an email. Recommend nga na vulangi.com. Vulangi.com, binano mo browser, go to your browser, go to the internet, and go to vulangi.com. Ilomaya, you can be able to get very straightforward instructions on how to onboard. At the moment, that's not the platform. Bato karito nga na landing page. That's a landing page. At the moment, kito the waro takatsuko before we pre-launch, before we launch. Right. So like Makina, you can be able to follow the instructions there to sign up for Bulangi. Kasi nga ikaw lang ko nito Facebook page, lang nga binabulangi bina Facebook, doon na button chukoy ka na sign up. Click ka na sign up, ito na pop mo na form, o value na form sa pop na yan. Um, kasi Totoo ko nga saranga. ko benda ka email ron email nga may na orisi@bulangi.com. Kasi nga ni nuguna ban telepon ni na 863-9060. Okay ra ni gir nga may kini kilan kini veyan bode. Kaya doon na batataro siya na ba kila minila ko na form ni filter ka na form. At siguro na Facebook page at siguro nito website. Ninggir nga may kikila ni sa ready mo be on board. O nagay turno mo gil to nagay bitang nota ka naging unsa ka mo turno mo rin. Totoo ko saranga. Kembali ba sa bola ko sarango. Lakyan na misal na tandola yan, yan, lakyan na makang taki. Pero kung dito ko lutsuk yan, na bulonggo, na bulo tunis, na bulo chulay, totoo ko sar. Iyo. Sa bulan sa terus to melo sa uri dili sugot tali sabi doon yang baki be doon yang baki video na bula walu Iya. kina video na bula nung sangat kumengo sa gamay raw na nasasanga kini sa game bulu bukit uri launch tango.
Sa. Kembali ron na mo itokan mi Australia, ron na tiko talambek nga? Itu na bahkan kita launch na online, open it for booking, and we kita sa tika bu direct marketing sarang ay Australia. Karena key markets eh. Menunggu maram tahu kurita na statistics ni market ibici, market ni tourism ibici. O Australia, we bola katok ni 60% o Australia. And we bola katok ni 20% o New Zealand. So we around 80% of the tourism market ibici. O laku cuma meruana matin tu Australia ki New Zealand. So kita na takit tak menangai luruana market ya. Nirindolo narabuk tiga may nabi bali-bali sa Chunabich. Kembali aberto na homestay ko sara takatatik go sara fully operational go sara ni $3,000 sara nga bira eh? Gosar tandol sarang avira. Sa imbito na may nara mera on bote na bata-bata. Kini sara live sarang sarang narabuk taki. Wow. Sanduan din na nabibo ka bakit amera. May makano nito kung kaya na marketing eh. Total na ngauna na ilabo eh. Nabi kami baka nga taki may market takian din na besi buru-buru yang go. Na platform ko na bulan. Sandu tak nga. So sa rabi kim do. Mundo sa baka nawaw eh. Mundo sa semata na be homestay. Ki behir na ti kumitay. Iya, din. Sa ko sarang ako na nakatumba sa dolo ko na bata-bata mo. May waro-waro ta kanan rabuk taki. Waro-waro ta na living ko mga payments. Ko ito nang drenreli ko danululugal bichi ko iliw ko ta sindrenda Sa. access ta kinokian da na market ni tourism. Kaya andali cuma kini rela cuma kini bin hotel na turist. Sa ni bala tendira sinira bela ko mikir bela ko tala mesa nga cuma na unsa la mera mera ko mikina. Kito sa ba anda wore no kito ira na wa mera tako sumay. Nasar, kandi nasar. Au talaga rin ni Reda tau, beira na baka nanu tiko, sa tiko ira sara di tiko, bikem ni nabarong tiko mai, bikem ni nasa di tiko na naman ni homestay, ni bitar-tar saranga maybe taurisi, na orisi@wulangi.com. Iya, lele talaga ang barbarong ti kumay. Sa ti kumay kana baka nanano. Nakena baka binakatakin baka na bala may nakoro, nakena sama, kinabika, kinabaya. Go saro ni sol sarang na baka sama go. Me sana baka Yeah. binakatakin na bika ti kumay nakoro, na itiko-tiko, me sana binaka na bika sa tiko, ngono sa baka rukina, bitar-tar saramay, be Yeah. taurisi. Sa tiko na namnibibo kita. Separar. Iya, di na tao. Buka talaga mo tomana nga nakay kuno chuko na kinababi na kinabali. Na standard ni bale sino nga rin menda menda biro robot kina hotel siya nga. Nga rin nga menda kababi na kami sa sawa. Oh, Me mendakila ni kanda nga dakila chuko na ituba kini ni bale nga nita na bulay. nila. So nabi ka ngai ko kilai ko rida me basu sa batik mai babi na katik mai dongo na da kuno ni bali lai kena kuno sisili da kami babi naka na kuno ni basanga na kuno ya basanga kina kaka na meal preparation ikan bibi na kuno kami sa babi naka sa itu nang dabaro ni basanga ko ya suman kalilinga Kutala na kau beberita katala na bata-batango o ira na kibala ini kito what we're trying to do we're trying to promote the ordinary Yes. um, Uhira be may experience ta kana nanda day-to-day experience. Una oken de sinya adjust ta kana bula be hira. Hira la kuma may flow ba tiki ng bulay na koro. Meton to na kawo ba na o kito talo ta kayo stress ta kabiro ng ito kan. May na koro ito ng bulay na koro. Sini kin na kami to the kapag may to build tak na around it. May empower te kira. Kuni kuchiri mai bina na rita bisa tuntilin ko mo. Kanda kana taka bakor. Singa taka kita kana taka bakor. Santo sa tunga activity na taka bakor. Tuni bira, today we are doing like village work. Come and do some work with us. Or today we are going to plant mandalo. We just go together to my farm. Oh, sure. Or today we're just going to go and catch some fish because we're having some communal gathering and our contribution is the fish. Sa ako sir nga yan. O iralak nga may, era may suma nga, era may bulat, ka ng bulat, yung bulat, ka tubis nga. Huwag na mo, nakita to, era may nakor, tura pa mamanda to, na huto niya yung bula, era bulat, ka tubis nakor. O kurangan rin to, era ko, may experience ta ka. So, we wanna want them to experience
what seems so ordinary to us, but to them is a whole different experience. Kung duwa to karats ko na real experience, the real Fiji. Real Real Fiji. Fiji is something that's natural. It's not staged. Yes. And I feel Chico, there's a space where tourism needs to be staged, and there's a space where tourism needs to just come naturally. Yes. Gekenda, it's naturally part of who we are, and that's something that we want to lean into, and to really just empower and to strengthen. Kandila todo ko tahu o sarap chico na YouTube channel na torobon chapani e la ko abu chico eviti. Au klas halis talbe ka bat na non na video sara gete ko wasti chico. Endo ondo tali takabali balete ni o ko e red saranga ko na ko ni dabu chico bingo re. The Yeah, very ordinary. Eh? right. Erton tambi saranga na floor to kana. Eh? Yeah, Ko saranga menambele bakar-kar. right. Eh, kung sarang kami ng Yeah, roro, orto malang na mo, orto li tamay ng bitu, merto na kaban orto bilbil. Ako sarto ka. right. Mm, Eh, yo iro na sarsar yan, eh, wala ka ni milyon na sarsar. Iya, right. nakatiko, weekend, sa mataw to ka ni dali dito bising, eh. Yo iro na Yeah. rin may tumba. Kung na sarto nga yan. Sa bata bataw? Io kenda salina no musu to kenda. Oh, ago me to the kababango me structure taki. But nakanga maintain kon kenda naka activities na safety. Kandi binga me the safety dari danan raki kikira ni raki za ko chiri tu. Overall, o ira nga me mer me imbula mali o kenda na. Er siri me kuchi kenda tani me be na itabi sa tu delin vonua. Meta de kila delin vonua e tu bot kena itabi. Kakek kenda da kaba ba koro kono mbulli sol sele waki ni ko kitulite na longan dalo o dono ya te dingungo longa tulite te wata o hira me experience ta kasi ni ko kituli ni memboro ni to community hall that's I think you're part of the experience so you want to embrace that and really showcase what we consider as ordinary, but to them is a totally different experience to what they know life is. Totoo kasarangata. We ngondo na vida na sinasawit sindo na tarubo kasi bulsar tung Australia. Tungkol sa mo ko wikiraw. O nga din naman raw fam na mo siyo. Tolo tolo pala ron yung alamay. Kasaro ko. O yung gas ni buli. O ron nila iwas sabi na nga ni buli kor ni buli. Reda ya. Yeah, Salitan dola patin kato bukarawasi ang dinama kataw. Hmm. right. Yeah. Eh? Iya, betul lah. Mengo ritu na karakila merbe mi wasia. Bunga bera erbe lak me bago merme bula malu ikenda. Erme buki kenda na kanda da kabutu ne bising. Dari teman tengah ko nang bula verna piskop eh. Erlo mana piskop. Erme da kabu na kolom dona rtu me da kabu saran dona matani waya na kenda da kana wa ini nguli na koro. Tu na project la lai ko na project la ni koro sarang air me bai tapi tikir me lo mas activity sa tumaya. Sedar tambah ni bulan lebar na erna siya kan ningulle tapay. Ni ramay Iya, bibuke. Yara maraw talaga na to kinbano. iya. Iya, dua tokar tu it's a win-win situation. Win-win, win talaga kenda. Sininda wong sarvalyo me kunikan lo mo the weekend na the host kira na bulan. Yan Pero asak. lang mer me bulan malu weekend nga. Kanganda kanya ra kanya. Kenda kita nga sorry the rain is bad the weather is not too good today. We'll stay inside and maybe play some cards. Say kito binji to nga. So nakanganda ba dorto nga ipali. Vador to nandang bula mana korrer lang kami mer men bula malu weekend nga. Kami di nga chunga so na standard relay men da lagat balilay. Chunga na safety men da be aware of safety. Um, apart from this, kakiri ke de natural sa tunga da lang kami mer men bula tanga na kandang bula tanga tu. Sedia na todo ko eh. Bikim ni nabarang tu kumain ni bulan binaka nakabali mo wasiam cuma go Jun kami na bulan binaka Jun. O Jun na nanti ko na bisnis ini delightful laundry. Natambah ni sama-sama eh. Mani pamatal-taktal sunga ko na bimbi ni research. Nanunggo interview ti ko ya tahu. Usang serangan ni unama kana libu ni research na kabar na wekandang go Jun. Meada ba ni sa may bakandure tu ko na tolo no no business eh ndo chuko me kalsa ndo chuko rewanga granta mro ndo chuko nandi tolo no business e reda nga ko na niche tiko
Bakana kau dito kunungure, o sa reda ni lebura ngwali chunga menasa sa bakara na buku ni hotel na infrastructure sa turau, iya, there's another potential where na wani besa ibiti, era bela ko tukina na nonda bulange, iya, damo nung punay tau, dole mo nangono kenda dando redir chunga may balang merang wale mai. Do you think the locals can also be your potential customers? Meron lang wala ni Beiran na tumen na bikorkor? Io gori detsar antiap marketil tu ngagori tau. Oh, lebu birna irno ekanda korat new bichi it's a multicultural nation. Lebu bir gora bil experience tu na debi korokoro. O manda nga no gora kata kata na UN ni indo ta kanta na long weekend o tu na do tarangyo. Hey, we going for this long weekend. Oh, I'm actually taking the family to the village. Or maybe sometime I can join you guys and come with you guys. So lebu na ko na bil experience ta tawa nanda koro. So waka kilobitano chubut kento na turanga e waka chubi kwa vi kim ni na tumi buno tani kim ni taka taka kira keba langi besinga kanga ni taka bunimbito no muni vale ko chumi na koro bina bata bata na bulangi itu kuni bega no mitoka ni you want experience my village o market tanga no koro and for them erna really oh this is and a connection to you they feel oh you want to go and experience more of this so you can be able to market your own village as well. So tourists can be both local, international, can be people that you know, either you work with here in Fiji, say those that are working abroad. Totoo ko saranga tau. Kimal ba nangol tarap na lakay ni kinaw sa nalaksaranga na mukor. Eh? Iyo, Lindo mm, sarang ngande da marotak vi iyo, kento mi kantabu kento ngande madan vi kem do iyo. may ra to ngande tel ngande kantabu klani sono vio kanya rasya mati kumengo gena no tel ngatau o babi ni minak saranga do bitalo ni koi sana kalau saru binaka vitar tar sarme do ngandengu vitar tar mi bio balati ni saba binaka tak chu na nito bali ni bubali mi no bukor me kandau balengo e tarao turanga tamangu bena turanga tukangu nangoni sembulu cukina na turang tukang go mani tarana vale no guta vale tambarua do vale ndiaga no tume na kora vale buloko kito me matei sarangani vale te simende tambarua tar tume na kor ina kena sa lako main na Winston vida na rangi lamba lako mengo baka mabotak sarangana vale o sa mani ker belabo Nunggu isa labo sa libo na nunggu ngongo bekem do me nang buke o ker me yang baki ko to sangole mate na dolas. Sama di bayi otak kalau mo satu kuno ko santo no baking ko to ngale mande kandawu mena liba binakata kinabal ngono ko sama binakata sarchu nito vale may nakoro vambul chuko bertona nunggu wekangu me nakoro na tokalau ati kino yawe me kandawu vabin binakata kan vitar tar menangane ngu ko emboso le usar chuko tamban agriculture ke varong chuko mana relu na koro bulu binaka mani dabut sarchu kino ko na bakasam dor bital tak chuko nikua awaseng apa kau tu nama kan nama ibango na bitalan no taruh cuma mau kau yang balatan ni tau tiku na ni tau koro bida na baksa oce santo da ketiko na sarbanua ni tau koro balatan ni bida na koro may bayain ruwe erando bata sosok main ruwe rangol sumber biketo sa may tao tu yang go na bitalan ni ko ang no satu may na message biyaw satu kuno ko terisa ker ronito bitalan no mo na may nanon tau koro que pala vital no gua sana yang rara pasaranga ve kenta Iya, keda chico mena korni ka ko nyalle la ngua na sau ni no muni masu na ngole mm. mayo taurisi me mai wasea na noni bata bata na bulangi.com endo na sema kede kina me sana market ta kina nonta be kor merangandi ni kina na bulangi me bonotani bulangi talanga na nonta bono ibiti turanga tau kelas ambalabu na ndor vitala no usar usili talanga na ngono bi kemuni ke tiko talanga na kau ni be wasea be ira na barro chuko mai ni baka madala kinata. Nawali wo maramata ube viranga na barro chuma ina BSABT kera na bibuno tanya datu den bolo bolikina Ah, weekend na babali su de bena katamenda bite bena bata bata senta bana nam to kacu senta da sa bena katamenda operita kana homestay ni gebi tar ngamai me baka satu kuno no maramatau o be balong ganga te kenda telang wara ramba bi ber na ngoni bici me mi tamba bata ibi weekend kenda ngana baro rongo chiko na mateni ka na kambi bi menda bambu chikenda mana
sendiri ni ndavani ni talibi ndege bambu chikenda ndavambu chikenda nangai poko ni kenda bena kalu nung kuni sasang ndata kaba kwa na awe bibal nganga tenga maramatau ukila ni bunga na ngoni mamimbi kenda ni toki na taka bisnis ndandure na kaba ko yang ngandri biki biki anda mendan do bambu chikenda nda bambu tena kalu nda kalau sareng ena kena taka taka tegina nang sasanga. Sa totoo ka sarangay nakabali sar nungguya ka na nomu sema may ni kuwa di na nilaka-laka nga na nunggu sema yani mendorme bitala noa babi ni binakataka ni baka yotaka baleta na nunggu reda na nomu interview tu ka na mon liba-liba dona ka na nunggu marawe baleta ni kila niliwi kema misadi di baka tiko na Airbnb ngo sarangay dona iti baka tatao dona baka tatao na ken market taki na ni may mi Airbnb na kaya na so mi mai vera na bulangin ni ira chuko ibano tanye sara so mga na nondra credit card sa nondra debit card merang wala may bango na so so mi sara ko chitu siyang talindo na kamera na lomalang katakay wabi ni nakatawa ka lewi kami na siya matikmay na non email nga orisi@bulangi.com orisi@wulangi.com na website na www.wulangi.com at kinana na number di telefoni na 863-9060 863 9060 ana bitar-tar bikem ni sarangau ni sabi na kata munisa lande na lo menimbay ni bulangi.com tau nakabali besar na nomu sema mena si binang di kuwa lolam sar bina daw na bakatal nga kinabi na maramati na muni kerto na nomu tua kamu babi di binako birto na no to bito konti ko bikem ni lele wara via lo matar-tar tiko biak sa tampan sa tiko nakaka tiko goris go sarau sa bonga go evita ngana mata go mesana tabo mesana tandole ni na buru-buru to doko na be tu beso engarabatiko na wekanda ena sing binang ni ko taurisi nakabali besar na numungauna ke bakasan na na kena tabo toga bitar-tar tiko no gero ni samayani ena mona liba-liba kalau ngata no musasanga Nasa bali maramatau naka. naka watak manda Iyo, mo toka naka naka. sa nako binakabakalibo be taurisi sa mode turangan ni ra basu ni mambula di dia mai lau baka bini bina katakan na nona siapa tiku mo na siku bina ni kuah en nona mai wasenti ko na non program sena platform na kena dana baka Britania na dana tiku na wulangi.com gondo na digital platform en bono e tamu kina na weekend na dakaba tiku na tambani sarvanua na Airbnb sena homestay bosi weekend na tiku na taundaku ni be korle lebo na taundaku kay nandi taundaku kay asawa malolo na buno era dola ko baka lebo na sarvanua ngosa dola be kamera weekend ni saroni na market taki na londa be korkor na be vale vale saroni sema kina biasa bura-bura anda ba bini binaka ni tiko so na londa tambangoni eviti er solitu na non rangona non kila may wasya kinong ko ibida na grants na Young Entrepreneurs Scheme baka matalta ka tingko ko ng tolo tiko na bulo kusita lima sanga bulo na undol ng tolo bikem ni nagtambangon uni sangolen ko na bura-bura ni takang bisnis nakabalib sar bikem ni na siyama tiko mo Australia talo med brand nakabalib na siyama tiko may bikem do na siyama tiko may Ingilandi may Europe lim sar siyama tiko may New Zealandi baka talaki ng Amerika bikito Amerika sa tolo na kolok na matakalilay ibida ko arseran tiko nga da marotaka ni kima marotaka na VOC me da ka weekend na we kangu go risi samode na nanda bito ko ni taka na be kami baleta na business kay na toso kiliu au sama ko mo ni be kemuni na kabalim na nomni siya mamay ni kalonga tatiko ni mata naka naka tao